Hello friends, salam soko hain hain norok jot to nai to friend tini norok o video fai kamane onek kisu information Simon chinai friend o jago je tab norok nugu tongmani o notification mo ka central government job notification o jago songjotan details haimane bidin bisingtui oro education qualification nango matra 10 pass gajar 10 pass 12 pass graduation jotan bagani alada alada babe o jago post paisa boisa freshers candidate go apply claimman nai tai o jago barat hakotoni jot to hastini lokorong apply claimannai bri rok apply claimannai sela rok apply claimannai gesang tabo bidin bisingtui osaksa te saimon nai tongka borong sang tabo saimon lanyang ka friend sang lasinai sango video friend rok pilhan nugu tongo mo kai Still Authority of Indian Teshini mo official notification paisok paijak friend yang normu tongani yagra sacha mo date notification ongkor family omo ga 15 tarik 3 2023 go notification ongkor ka yang debra sacha nugu tongo mo ke advertisement number or jotan details sirka tai norte sinamo sangkor te or porni mana mo ke company somonde rok jotono jagao details sirka ga friend abon pore sanga borong tasna liya sangjen nangmani obne sibino video nalisi mana friend norong no bitongo jagao post ni bomong o jaga norong bitongo consulate yang kangke o jaga branch ni bomong tai sini ST rong bagi o jaga kare sangbon naliya jota category bagani o jaga vacancy alada alada babe bagi saka friend abon pore sang oro nugu tongo rong ka sini medical officer MO grade E1 ni bagi o jaga sini ST ni bagi kaisen o jaga vacancy paisok friend belai dukito sanga abo khabanya kokre yang toloti ak tongon ronong nai vacancy friend yang ostos sang tabo agulanya yang tolani go norong tong tabok mo kangkai operator kam technician trainee grade S3 norong nugu tongo jago post ni bomong gabon pore sang yang branch ni mong nugu tongo mechanical yang o jago chemical electrical awahike jotni bonyo civil tayo jagwa instro and automation ni bagai o jagwa jotni bagai o jagwa vacancy paisok paijak nor no tong ST rong bagai basak vacancy o jagwa kubungo paisok paikya tayo jagwa category wise vacancy bo norok nugu tongo aborok sangasak naliya sangjinang mani abono nasinai belai o jagwa video log hangkai norok no najan chilajang nai abon bagai ke friend abon pura hanya norok nugu tong pira mo hangkai mining fireman ni bagai o jagwa sini ST bagai tinta paisok bagai vacancy abon pore hanya norok nugu tong pira sabior ni bagai paisok bagai kaisi sini ST rong bagai abo hakan norok kaisi kaisi naithang chiro friend mining mate ni bagai o jaga paisok bagai sini ST rong bagai sacha abo haike o jaga kabangmani no jaga tongo mokai heavy motor vehicle long bagai o jaga paisok paijak norok kaisi kaisi joton naithang chiro o jaga sini ST rong bagai onek o jaga post paisok baijak gabon norok je post ni bagai apply kanya post ni bagai norok nanyai apply claimman nangke friend sangtiang tebo no sijang nai tongo sangyang tebo ostose awulai ne toladi go tai tamrok o jaga tongko friend sang tabuk je no tongmani mohangke eligibility ni bagai mo belai kan nangmani friend o jaga norok no tongo 15 tarik 2023 ni sai sakang nong ni age account khaijang nai education qualification tai experience rong ni bagai o jaga job ni bagai no sei rija kangka friend awon friend rong nugu tongo yang o mohangke post ni bomong tai kasara nor noi to upper age limit ni bagai sei rija ka tai o jaga essential qualification abahike yang last year nugu tongo moke experience ni bagai bo sei rija kangka tai kasara nugu tongo moke qualifying percentage mark ni bagai sei rija ka friend kasara nor nugu tongo amon pore sang tabu yang kaisa kaisa nai thala sinai norok jotono oro nanya ji oro jotoni bagai no o jaga paisok pajak post kabang maro medical officer rong bagai o jaga paisok pajak mung boyos hanjak o jaga 34 bosani slai bising iman kla haike oro MBBS tara khlaijak je kono bothai ke university o jori ke kono MBBS khlaijak tongkhan ro o job ni bagai apply khlaiman nai tai yang last year brong 1 bosor ni experience rong bo hanjak ka friend abon rong detail babe nanya siro jotono detail babe sei rajak ka friend abon pore sang tebo naljang yang najang teb ko mo tongko yang omoke management rong ni bagai oro management trainee technical long bu sei jakora bung boyos o jaga rijaka 28 bosor sai bising mangla haike oro BTech khlaijang nangnai tai o jaga experience ke 9 jaw jaga friend tai o jaga brong ni marks ke sanjaka 65% tai jara ST sing tongnai brong ka 55% marks mahakano o jaga apply claimman nai ke friend abon pore yang tebo najang ko norok jotono kaisa kaisa naithang si friend ang sana thalia tani bagai belai kana video logi thanai video lokan rong nanya
ni selana yamon baganya ga friend o jago norok nugo tong friend han hai moke physical standard ni bagai o jago sirka yang post ni bumung yang debra saito yang parameter abai ka sirka yang ka melong baganya ora basa height nangnai abo sirka tai female long bagai basa height nangnai abo joton sirja nor nugo tong detail abo nor kaisa kaisa nanya si ang saratan ria kaisa kaisa ka abo baganya friend o visual standard rong bagai yang sirka post ni bumung yang parameter joton oro detail babe sirka ka friend sang yang teba naitala sinen ro bo joton kaisa kaisa ka nanya si friend moka training tai probation training and profession ni bagai o jago sira jakang ka friend obo name of the post oro noro joton detail nanya si obo friend noro nugo tongo jago selection procedure mon bisi belai kena nakung mane friend o jago nongno select kajana orang ki sari sina son babe o jago nongni post ni bagai ta ke o jago nongni interview ni bising ti select kajana tai o jago nongni percentage mark o basan jaka oro 50% marks nang nai tai o jago jara ST SC OBC abhai reserve category borong bagai koro 40% marks makana borok o jago select nai gaban pore o jago te tongo ndoro detail pore nyai mano tai medical officer boi boro sir jaga bong ajot ni bagai alada alada moke bong ni o jago jaga CBT exam ne bong ni tai ban pore interview bo najang nai abhai ke sir jaga ga friend joto post nyai o jago bahai ke recruitment kajina bo joto ni bagai alada alada babe sir jaga ga friend aban pore yang te tongo mong kai nor no tongo yang attendant kam technician training bagai sei jaka nugo tongo jaga mong kai skill trade test driving test abai kan hajang nai bong no tai exam bon hajang nai o jaga CBT test na hajang nai computer based test no sai man tongo kai abo hairok bong ni bagai ke o jaga alada phabe re jaka ga friend abo to jotoni alada alada ang no pila saka kai friend yang te tongo yang rok nugo tong mo ka salary details ro jago bebon bro details sirja mo ka kasar nugo tong mo yang post ni bomo yang or kasar ka salary or beso beso joto post ni alada alada salary sirja ka no yang others benefit do mo na bro no pore nai man sinai ka friend on pore yang sangte bo nugo tong mo kai application fee nangnai no rogo jago apply khlainan bagai o jago jara reserve category borong ke o jago alada alada bai bong ni o jago fee re jaka no nugo tongo borong bo naro detail babe nugui tongo ko friend abon pore o jago last year sangji apply khlainan bagai apply khlaina obono sobse o jago nangko go ro apply khlainan bagai bro jotno A to Z details here ka no rong no bagai tam apply khlaiman nei o jago ozom ni bagai tai o jago naro payment ma khlaina bo net banking credit card ATM abai ke jotin bagai no re jaka ga friend o jago abo simi ado friend o jago nong ni negative mark ro tongo abo ang no kisa seri siwana o jago 1/4 khlaina nong ni o jago negative mark tongo ko friend abon pore sang yang tebo important je tongmani abo nong no tiksa detail ba serwana friend o jago no tongo oro je nong ni exam na naimina abo ke oro medical officer ro time jaka 60 minute abai ke kawmani no jago assistant manager rong bo jago 150 minutes abai ke alada alada bae jotin bangnya re jaga tai je o jago nong ni question nugo tongo mo ke admit card je phamana pur nong no saklai rajang nai nong ni o jago ke friend abon pore tebo nugo tongo ro ang chan nong no samani oro negative mark tongnanya ro 1/4 ko norok nugo tongo jago jori rong answer kai ke nong ni o jago 1/4 khlainai nong ni ka tangnai gabon pore tai norok koni kisa saiman tong kano comment kai bisangai manang nong no reply kanyan bagai siasta kanya te abon pore oro nugo tong pore ro syllabus rong bo jotin bagai alada alada babe oro syllabus ro bo sira jaka ga friend tai o jago tai tam rok tong nong no short babe sari sina tai o jago last year je apply klanyan je date of progress ka nor nugo tongo jago 25 tarik 3 2023 ni thesina ore apply klaiman chinai te o jago closing date de ka last date nor nugo tongo 15 tarik 2023 अपने बिशंग नरो जरा apply kanya musung ro noro obisai apply klai narak mana hinga friend abon pro jago admit card ni bagai te call letter rong bagai oro je interview rong bagai je abo brok
nongno bongni je website abon bisingti nongno saklai rejangnai friend o jaga nongni angi mana upload bro je mana me tai zone ni bisingo nongno bro admit card hai ka je computer based test je nana hamane abrok brok nai mano ka friend abo kono fix story yako me tai zone ni bisingo ing mano ka friend ro obviously prepare khaitong dia brang nongno ane video nungui masa onggo friend tini video sungsinai noro joto nai tonai belai kana hambai te mai kana ani o channel bisingti tipra hastin government job tai central government job notification mani tangnai kasang sinai joto nai tonai belai kana hambai